على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون صدق الله العظيم. Sadaqallahu azim. Balasan Allah yang berkawatatanmu. Saya bahagia mati yang saya dah surah Yasin. Sedekah dan boleh ada mafiah dan sumbetan sa baliwan dapat memakai dan lagi nobs pagalitan. Kepada panggilannya si amamisi tasaging ke madrasah tan. Oi. Pagalitan ko Allah ging ke pembentukan siya kita no. Namin balingatan ko mga turugatan no. Namin sampai tanong ko mga pamilyatan no. Ano na nutanin ba sa mga alamatan no. Kita disanin juga. Atin mo dan Allah si Rasulullah dan si mala isabab si paimanan yan na mafundatan no. Si pemakandawan yan si Islam. Na namidungan tanong na umatur tanong si mga pamilya tanong kaan tanong makuaging utapang yung mga ulama tanong atin tinong tanong Allah si paimanan yan na sugayan gini yan na mafundal tanong na sidya mana yan makapupro maksan nga natin sa marami agay kayo kapipita na tiyawag na kan oy na eto mapipilihan na sa kanil pumasi nasabot si paimanan yan nakataon tayo ka di mo sa iyong mga lalan na nanatilakan ka-apes pag-unyatama sa banduli na nakakirapitan sa sambulat ra ano mo lang kasi ba siya si Awan na sa kanil niya kamulunter sa kanil makadon sa misape sa imam giga burutan na sini niya ka pasensya niya sa mga alamat ng Saudi kundi mapian na ipalagang tanong o ay bawa na daw siya katarotupis kung kaya pagkikilal ang kung ano na ito pa kaya isupatin ada sa nakawawar sa hindi kakakan si kung emanan na ilmu si Islam si Al-Alim Abdul Jabbar di Mahmud sa emanan na tanang sa manual ng pamamagin sa mga dorsani sa akin isa na si tanong mo ba yun
Alhamdulillah Rabbil Alamin, مقسم الآداب والأرزاق، الهادي لأحسن الأخلاق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي بعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليتمم لنا مكارم الأخلاق ويهدينا لأحسنها وأفضلها، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خير من ركب البراق وتمم مكارم الأخلاق، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Paganayon na penelamatan Allah sebab sa ginaya dia pakatutunatan dia pa ang beberapa muatan iman to mapihak ang gawi na ayak dia di mong tanong na pantag si kuya mananin na di ka pagusaya kisang kaya agama na gusto din di kang gulpa. So sa kaya yang iya dia pakasundatan na pantag din sa gimutua pagalitan mo lokstan mo tiari mawallah na dia iya pemana niya timutan mo tutuan na ya sabab sa gimutua pemana kapla wiyatan mo na pagalitan mo si wallah gimutua pagalitan mo lokstan mo na sukyaw na niyan sa gimutua kuburian. Ada banianun pamana kidilan kung mga lulutin. Ada banianun kidilan si umaman na mga seringan niyan. So mga ginawa ini na penglitan Allah aliwan na gin Allah sukuburian na baluin niya na surbi usurga iya. Yung mga pamilya niya na minigan natin si karuman niya yung mga watayan kanun na iyo pa ma na pakasabar kan Allah sama ko tanuan doon na tuma aging nga iyo pa ma na kaya pala din rakitan mga ulit na Allah yun na iya kapit tayo manusia na si kababalitan mo mga Muslim mu'min na limo ayaw wallah si agitan akapupititan mungkin na akapupititan manusia na kana iniwupya ka mamsa kaandun na ya sa muna apya isabutan ragitan wallah ako man nakapupititan manusia di tandun iga pa ang gaganata. Madakal supaman na mga ayat sa isa Quran ang manunumpang sa upaman na ayat na mituturuyan. Na giyan na iya upaman na kalalayan sa dunia na matagtanong si upaman na temporary. Manuto na anabay tanong si itiyatap na wata sa soldat yan, hindi niya nakatawan. At yung pa makabatan di man ito pumag-isip na 101% na ayan na kisumbagitan na batan hindi makasi sa liubo. Uwi na yan kaya kamang sana upang makaliupitay. Pagkira naman upang makaliupitay. Ay kada Allah Nabi sibu Allah sa dunia. Labi magatusang gibu mga Nabi.
Na upama lagi mo talabi magatusunggi mo mga nabi na did na miyate. Na sumanga palitawiran na did na miyate. Kuna mga likulaw lakan. Kumintan mo siya dunia. Kita kuminggu dunia. Dia kira enggak maaf bebalai saya dia tarik mga siminto awalnya. Dia kira enggak maaf terang saya dia tarik mga terang. Kaya na grabas sadel may hit na kim mga tao. Ali. Sama nuto na limu wallah kaya kapupitay manusia. Sama sa kaya sa dunia na tanto yang may ito. Nalitan mo si kami. Apa ni? Ipuno ko adam na taman ko bangit. Lagi ito yung pamana, naging ay kapupita yung manusia na kana ini ubupiya ka musa. Ayaw ito na ayaw piya ka musa na ude upitan. Sabi ang batanun, ato na iniban na pamagisi. Na buwan di upataw na buwan na makagiraw. At hindi na ayagi atay pa ka na, ito ko kumniya. O manantar ka tanong pa malili mo di bantuy kibaya aputaw ko niya benda daw pera naman ba di beli aputaw nalu ka ma adune di ba na maaw tanang mga paputaw nalu kaya makilu namawita ka siya digan namin aputaw siya kaya utama mo na Ado na iba na tuna gendro. Na may rumah tu na pembeli rumah na potau. Na ang iba rumah pi aku tahu dan rana may mga ni belo yawa. Drama tra. Asada mo ipataya aku pernah apa ke lili dengan natai ratra. Sudah berkebaya belo ya potau. Buku di api asu potau na kede ketunan. Nah, Sallallahu Taala na pun sangat teruyan. Kepada ni abli penagi untuk hutan, orang yang menggagawi ia tinggi yang area. Kami awam markan si guru sama rantau. Nah, Sallallahu Taala na pun sangat teruyan. Apa yang isabutan yang ragitan. Pantang sejim kaya pemana. Kamu menui dunia alitan rul kita tak apa mata ikan lagi muda kia alwi di Quran artinya Bismillahirrahmanirrahim kullu nafsin dha'iqatul maut lawan adna newanin na purata am sakapatai emang itu na putai ayu saru wallah na dha'iq apa kata sama itu naging na kapatay na ano bisa taamian. Nakapakaya sumanon siya na putay na yung kakitaman yan kung kapatay na mamis. Nakapakay amatay na yung kakitaman yan kung kapatay na sobra pun jataka. Kali ayapin ba siya Allah nada apa kata? Nah, sama nutu na pyagisan tan wallah pumataitan. Bagian na niwatan. Na sa susunod yan ay apatay di kepalawian. Apa yang pupalawian unu tao na di kepalawian. Sa susunod ay abadan kebelak. Ito na yatiro Allah sa Quran. Yung tayo na yung mupula ayat sa Quran at tigina, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم Darong ya Muhammad mata ana suka patay na pulawiniran mata ana suka patay na pulawiniyo fa innahu mulaqikum na baniw din kebalak kebutuh ni suka patay sama itu na yun ay kapatay na pulang yun ay tanong kebutuhan
Lain man sukiap ke tu usan dunia sukiap betul marawi. Kiasir je marawi. Mialah buya tahu ya, pada urun. Lagi aku beli. Mialah buya tahu ya. Apa nak buya suku apa nak ulu? Ambil benda bangat ni apa you? Bangat ni salo. Na piada buya nutu kau bangat masalah udah buat tu pengulu sama marawi. Na mialah buya sutau nasi komedi mu shelter. Na ay kada kala komedi mu mga shelter. Adi di mga beli ang puro man sa marawi laro kiyapan tagi ang patay. Dari mana tu? Biarlah dia tu orang banyak masalah subumba. So kami ada beruat tinggal di kita cakap saya orang jepit. Nana usah soal patai dan itu pada dia. Nah ini di kepala dia soal patai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat disami'an ini fima ma'na al-hadith. Ketika naqum fi dunya ka'annaka gharibun aw 'abir sabil. Beluyang kasukata tabu ha dunia ada tar kau memananang ke udi na pugit salalay anto na Europaan na buntal agin kaya mananang tunay mananang dari mana gida asisi ka saragat ato na gibtur ka milele dalawa na milele na mananang yung tatiaso yan sa pragata na manananggaru. Tiaso din yan na manananggaru. Dahil naman ang utaso din sa ragat, mindagadagaru. Nasabak ko kapananang yan ro. Sasagutin yan na ro na mananang di upugte. Nalang wanap kesukat yan na manimati mo yan na puluh niya sa inyo. Nawan na masala aliru. Paman din yan pati mo sa inyo, din yan pangulong sa inyo. Na sulawan utungan ay apupaka simaw na pupaka ginawa dahil alala utamok ka amay galiga mga pamana di nga nakasada na yung kamara sa marandang na pag nakabuyan na pagluga ko tituin nila mulay ka sa inyo kami siya siya pakawa ka siya na pinudo na ka beauty manananggot na may nga naman kailangan na may pero na sigo makadumi na din di balikan ko yung nadiri kakagiro na matagro manananggot na pagugit sa lalan dahil na pagugit sa lalan ano na yung paan yan bagi mo ta pagugit sa matakar sa lalan no man nga kasarpaan ng mga tinyong dyan pusti akong balayo di kakagiro dito na lalan ito na ayaw mo paan na bunta lang ay alalan na sumasali gawin yung mga pag-istid oy apa yang kapalata nga pa pa mga natrak na nakita mo na nga nasay ayaw mo takasada kaya rong kaya patay mo tatrak na tando untuk saya mana kaya mo nga iwaro mga pag-istid napanoon nasama na lang nagina ni upama nanduwan ko kita ng Rasulullah. Agi may akala na ditanong sa dunia. Namatang-tanong si Isabel na mananang. Naging yung pagamarin na pagluan tanong sa dunia. Doon tarang ngayon lokstan mo pagaritan matiyari mo Allah. Niya mo nabibigitan. Nagingin, ay mana niyan nakapagpamatay yung mga tao na at hindi ginawa na di makaparangan at yung bumana di makasisaliw. Subhanallah. Nasa susuna iya kang gaganata mga way puno Allah. Kaandid ni kapakang gaganata uman isa. Na ayaw mo kapakapututu na tayo na amay mo makatindig sukapuno mo Allah. Allahu Akbar. Gitu sabab at ilagay ng tanong kaya ako matikan ada ba si ipaman na pulawiin kali ada ba si pulawiin kasama na yun ang benda ano miya katarima salam tanong niya putay kauman tanong buminawa
na makaranitan ng kubur. Nauman sumbang suwalungan na sumudop na kalbatan sudur itan ng dunia. Subhanallah. Kalbatan sudur itan ng dunia. Gitu iswayaki niya antunay iba na Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu na persahatir iyan naging datigyan na amrani la yadumani lil mu'min. Amrani la yadumani lil mu'min. Dua tiyan kaklasi diketatap mukmin. Pemana mukminah mau parate. Nanda tak saya kafir, aku su mukmin. Api kapan nama mariranon sande mana kata tapi anda diketatap. Diketatap, dikelalayon. Atu na tu. Gitu atigin suaya mana nienna kamu danian syababuhu wa quwwatan. Gitu su kamu danian na musubur dia. Na apa kapan na benar-benar enggak? Saya juga makan tua, dan berat tua kan? Rasul kamu dan nak nabi istri. Tidak betul. So kamu dan nak nabi istri. Panan tiru di ngamat. Kali ini betul kan si bergua raga. Betul kan si bergua mama. Minister Sumasa. Namanya ada yang berguru mama nak berguru raga. Kaya minister yang nasihat yang mesti berguru. Ada betul. Nama minister Sumasa namanya ada mana tu? Namanya pangkat. Namanya ada si berguru. Mi ada si aku nak ini benda bapa. Kaya sumiambi. Nasi dia tu aku si baik. Oi, ini tu sepi si baik yang mesti dia tu. Nana usah yang usah. Wah yang usah. Tadi kan pakai bumi ada usah ada putu nak bisa bergurau. Nak bergurau mama. Ini betul. Hah? Apa nak betul lah saya kira betul orang nasi bergurau mama nasi bergurau tu. Nak betul itu kabur. Nak lagi ini tak ada mianang beli. Nana usah dia kayak kamu dah diketatap. Diketatap. Gue ni kok kamu dah ngapain? Nah tu ni kita dia. Dia nak kira ini bermutu ni. Menyepangkan suasana kerasan. Tu ni mesua baru bermutu. Betul. Ada siapa orang wallah baru bermutu. Kali bisa bermutu dalam nak ke. Ano ni mana tu? Kerasan. Subhanallah. Gua ni nak semua beli sekarang mana? Ayat tayfa'al na subal bawa. Iman tu? Tamang ubalian nama buka lanai. Berarti dia mau ngata isu entah tadi manusia. Ini mana? Demi alam ni pun. Subhanallah. Ini betul. Ini tu. Yang nafsan. La hawla wa la quwwata illa billah. Gulina ila ada suan, ada tibau, ada passion. Bagai dia tahu sawiding. Di pagawang pagaluan nama apa nama asal bisa hubung. Nanti dia itapinga, mari jokman. Awak akan dia aku beli amiat lektar oi, paharan tanio. Di pasir bisa bina hubung, bangala. Tadi ditetak lidah mo pagalungan. Siya di uto. May ako mo satu akan ako may aswi ka. Ariyaw isuin na pa isa ako magseha. Tidak pati. Ha? Subhanallah. Di kailan di nga ili ko pati ako lunian. Nati lang yan napay. Iman to ang
niya swa. Kaya swa panalday na niya kayo. Tapi yung mga bayi. Naya ka pagkatanong niya nun sa kakakara ka mo kaya na niya ako masarap dia. Anda weh, ini juga keumbu. Detapan mga panalday. Subhanallah. Ini kaya noksan. Gino na madala mo nung tinumatayan. Ome! Kung mo kami ni mga biar ako ako. Subhanallah. Apias ka niya, nag-jugol sa ginawa niya. Ito to, kaya loksan. Tapi ko na, tabi yung mga tabi yung mga loksan mo. Nabis ka nyo yan, asiran. Oh. Udah pili mo ni Win. Karena ini orang tahu nak usia Muhammad. Yang abang usia tanah, syuting umrah nama tu mah isu perang bukan isu perang. Subhanallah. Oh, nah, tanda utusan. Seorang udah jadi kita tahu. Subhanallah, kita tahu. Nanti ni kapan pesuka muda, namanya nuksukowa, begitu. Kampilnya di subur kayak gila kamu dah nggak pernah hidup ya nuksa. Bila, asal kamu dah nggak pernah dia punya nggak bila. Asal cugelin angin pernah kaya. So kini semua sama dan enak dia pesan. Begini bukit buang yang tahu. Berpanji, mengawat. Mau siapa ni pemasan? Kata orang dia ada tiga katakan dulu. Subhanallah. Demi lambuk nipan. Wah. Gua ni nak pernah nak dia lagi di dapat yang tu ni nama. Iman tu. Dua rupa nak pakai sama tu. Dia nama mengata ira data kali patama na maintenance saya. Kasar pada ni kata. Tanda sami kurang syukur. La ilaha illallah. Sama itu dah benar. Amrani la yadumani lil mu'min. Dua tiga yang aglasi. Adian ketatap mukmin. Itu sukau dan yang nak syukur dia. Subhanallah. Nah haji ini ketatap mukmin lagi kan nak begrian. Nabu suaya mana nak kamu dan yang na mata anak dia enggak ya hapu peta yang manusia labu su mu'min na limu'una ya Allah ayat Rasulullah fi man al-hadith natijiyana al-mautu rahatun al-mu'min suatigian su khapatai nagiyan ni ini dekat mu'min su mu'min na andin ni khapatainin nagiyan dari keapaan kekian Allahu Akbar. Gimana lah dunia nak udah hal mana? Dah bersih kapal juga. Dah bersih mana dia nak tu ni tiba. Nak kata nak karena lamun nak udah hal. Berarti apa sih? Oh, berarti siapa? Lamun nak udah hal. Isi nak tahu-tahu nak udah hal ya. Bagi awak tak ada udah hal ya. Pergi sekolah nak awida maka awida kan lain no baum loto awida ada awida aja nak buat tahu mana manguda tapi yang saya mengapa buat berbeda mengangongol sama ada berapa buat tahu manguda berarti ada awida kan ya boleh berjalan boleh yang berterus Wina, maka udahan. Semua udah. Nabi dia itu nabi dah kalian amal apa namanya. Nah, korek mau udah. Oh, korek. Nah, udah kalian apa namanya. Dan cuma tidak ayam mumpun. Diru no seringannya lolotian. Hey, ini orang yang apa watah ini. Orang ini para penduduk saya muda. Lalu tu, nak udah kalian. Kali ini dia cuma buat suara karuman yang sudah karuman ya. Apa nak kita hati? Suara karuman ya, nak suami siapa? Sudah karuman ya, nak dari siapa? Ini ni.
Soalnya orang mana yang mau masalah ni, nama tertangan itu ni. Sudah orang mana yang mau masalah ni, beri mana cukup ni. Dia pernah menyebut dia? Tidak. Bukan itu. Ini salah. Subhanallah. Wih. Awila kali ini apa abang ni sahaja. Nah, tapi yang usaha ada yang mau berbuat, sebenarnya sistem. Nah, semua sudah buat tahu. Begini nak tidak hari apa abang ni sahaja jasa tumbuh. Oh ni ada satu tumbuh, ni perlu punya partner ya. Di mana? Nah, semua juga itu tak salah mau tu. Di mau dulu besar ni. Di mana dia? Nah, nama ni awida kalian ni apa abang ni sahaja. Nama abang masalah ni dah tiru ada awida ni. Semua udah. Ada nama apa rumah unam. Asurga. Cuma musuh dulu itu lah tinggal apa mau muka abang unam solat. Ada mahasiswa perata. Ada benda security tu. Biar abang solat. Tiru ada awida ni. Nyata apa? Ngayon. Pagkatapos na hindi kakawin yan. Dapat makawin. Lagi pangisyaratan. Ora. Lagi pengaruh makai ni. Natataruh niya. Maka ba masawalay na kependekan niya mga awidan eh. Mani matay na pa kabanon. Sama sudah dapat makan. Awidan kala na ditakul. Subhanallah. Tahu itu? Sama sudah. May abang masawalay awidan kalian. Awidan kalian lagi utang apa abang ni sawalay. Nah, dia mau tak kaya apa pun yang sama lagi mama. Kasuba ina merah aku asal punya apa ya? Nah semua pun sudah tahu na merah aku asal ini pengaruh dunia ni kapat tak lebih. Dapat dia. Nasi mu pipironan, ayat penuh barabun. Nama awilakan, anda memang awilakan yan. Miatid na tigen mister, apa kata tapi tanah detarin makai sa muriya tao. Awida kanila nakapakailiran sa muriya tao. Allahu Akbar. Datang mampu untuk mama. Nakawida akal kadid makai sa junior yan. Awida akal. Nah, ay kada ka na mga tao. Awida akal yan ikapakailan sa muriya tao niyan. Sa kupuan na lupa yan. Namanya taman musuh tamu kian. Saka pengilin ni so kian cuma ni kapakailin ni sa muriya tao ni. Ngayon ito na awida akal sa kapakailin sa muriya tao. Bigyan mo Allah sa muriya tao. Pero na kaya manawida kalian. May tapo. Lagu gira di pugesar una miya dua. Macam nasa medyo pa kasi may terunggaka. Sudah diberikan masalah ini. Macam apa ni? Dia apa orang macam apa? Yang nak kena mipin. Dia dikepai. Dia apa orang suatu asa. Ayam mana ni yang nawalai nak kita mipin. Oi, kau mana isar kita tahu nak ada pangkurun Allah. Abis sekali mana masuk pangkur Allah ni apa? Adi, nawilakan yang ada orang kunjwata. Ada beri dia pada tidak. Berapa kamu tahu tak enak? Kau ambil nyawa isau ni. Mata malah di kebebasan. Mana dia baru? Kau mana ada mata malah tiga mama tak kan? Demi ni nak karano. Mata lagi yang api ni rumah lewat lagi kita ambil tenang. Subhanallah. Lagi macam lewat. Namun sama dengan nawi dia ada pun. La ilaha illallah. Awida akan suruh. Dah karmanian. Miapa karmaman. Miapa karma. Awida akan mania pakai sama dia tahu. Miapa ini sama dia tahu. Awida akan yang mania dia tahu ni. Nak tahu mana bisa apa dia nak awida kan? Ini tu. Lagi ni buntan dunia. Gina ni rupa dunia. Lalu nak bidakan. Ia wala na tao. At ginaw pang maarunaw sa walay mga pangarunaw na niya. Pamanamitir na. Ada sondakan. Niya pangaruman na niya paludakan man. Ngayon, maaya ko sa muriya tao.
Miya sa muriya tao, miya muda anak mga yung kuritas. Subhanallah. Gila di bunta dunia alam na widakan. Lagi man, mga kubra ka sa purpis na mga pipi ay ginawa. Pero gawin na lumiyan na mo. Widakan naman. Tiga na naman ato na di ba? Iprapas kami sa gina alatara muna. La ilaha illallah. Gina sa dunia lawan na widakan. Ay nga taong ngayon! Naando na iniba na umakatamo ka na dito tayo pagkaduga ka! Ay bugit ginawa siya nakagida tamo. Makatamo ako na buwan na gitiwan. Apa man nakapagkadayakan. Naisip na lawan na mga tamo. Kayo kapura! Ubuli mo panawagdakan. Mga tamo! Nasugya pa katamo. Awidakan sudah tamo yan. Mga tamo na awidakan kuman. Uli ka? Irada tamo ka na makawidakan ka ano makawasa. Pamanan naman na rin, masukat ay kumay siya sa kape. Uwi, na umakalasok tamo. Nawida ka lang. Manay ko, mga di, mga tamo, di na may lain. Eh, kung ano na rin, at na tibong tanong, tunangan na tibong na rin. Ando ka sumay. Naku na rin, at na, sa katapal sa bukid, di nung pa kasong katraka ka na eh. Nawida ka lang, manan eh. Laman to. Pero, kaya istaw. Ayaw man na yan, ano na hindi ba? Na inilang kayo, tamo kayo. Sama nito, na tanda sa suka pakatamo, na nilungkir ko yung suka pakadaya. Ngayon, nakaibinan siya niya. Ginan siya, kinumutong tanong niya, di tanong siya. Di tanong siya, kung manakirlam siya, tipo ka pakadaya. Pero nakagin mo na tamo kayo, malay tamo, nabula sa itaw, bili sumasay itaw na niya. Allahu Akbar. Berubid mak tu minta tamu kian. Ha? Nah. Jadi mana upama kaya makasuka dito. Namanya sampurna. Ayo mana anda tamu tanah mu nambuk na kada to. Omani ma mana Ay po kaya kurang kana kada to. Ini wali pri ya. Itu bisa pelala kaya ka. Subhanallah. Ha? Makasuka dito. Pencarian nakasuki ang wala yung kada ito nandiyan ada. Isi niyo wala yung nandiyan ito. Kapumra, ubudi yung wala niya na makawidakan. Lago kaya sakitan sa kamaranawan, tabi yung upama. Nila ang uwa, anong ginawa na kito ng kada ito, tabi ito. Ang barang-barang ada pa yan. Iligan, kagat iyan. Manila, Davao, barang-barang. Dia benar dia, ngayon tu. Ibu katakan saya tidak widakan. Jika dia tinggal apa lagi? Tahu yang miap pelat tapi tidak benar kata. Apa ibu nak kata? Miap lagi. Apa bukan dia kita udah. Subhanallah. Ini tu. Awidakan. Nah, datang di mau butuh murid tahu. Oi. Na inuanan, naginan sumutan dunia, lang kapangidakan. At sakitan mo man ito, maliligod siya. Na kung marakaki man isa, wala-wala ka kaya. Kung bida-bida tayo, wala widakan. Bida-bida tayo. At na ya, widakan yan, ada ma-update. At na ya, widakan yan na, at tunay di ba na, na mapulisang tapurpis, muna pa na kawidakan ba isa? Oy. Apa sana ke pemana pemagin ini ada pun widakan ta. Nah ino ya. Aiginan ibunta lo kau yang bisa ni alam apa widakan. Nah. So tamu atau apa ini nak ada tu. Semuanya tahu. Napala danan antu nak apa ini. Nah di kepandigan apa yang digan manusia si kung kapatay niya. Oy. Ngayon umatay sumiyatay nasuta mo kiyan na epoy sa lugay na sumo pamana imumuso na pakikumbangalaw
Na ayaw na pumasaan ni karumanga. So mga watara na sudin su pinakabarat to kung mga dinis. Na dinis ito adi kekala ka mga tao. At tadi krume sa unong. Upama nga gina isang tanong maninimuto ni Madwa. Na biglaan na mga puja nga ito mambar siya malumalibutan. Mubanga na sa unong. Mura sa namuboy. Ibig na kalipatan na kabuli pang siya. Umay. Gina ni pagi kung mamalama ka. Ikarumang ka na gusto mga wataan na gusto mga sisipod ka. Gitu sa tamok ka. Ay ito may tilo na ako. Dinis, 3 lapis sa uno, kung mga dato. 5 lapis kung mga bay. Nagyong ko to at 3 lapis, 5 lapis na kilas mo to. Kasutrak ka na, ay saan ka na umawata na kuburan mo ka. Nakatil na po si Karuman yan, sumawata yan, pakadaan siya mairan. Pakadaan siya mairan. Alam mo ni ginawa na rin yun pakadaan, tigil mga mata. Baka niyo po mamagtan na, pamana pakadaan yun, ginagada po na nakatipo di. Maliru na tigil na rin. O manaisi librita. Ay malimalas. Subhanallah. Ano na ang pagkakita? Kung ano mga mama, ano sa mga ngoda, paambay na sa duyong-duyong. Tibalan. Ketong apa ni matibal. Sa kapangitan ng umur yan. Adi siya magpakada putranya. Ano sa tamo? La ilaha illallah. Dahil yan lang ba sa bunga? Tapi ako ba nga? Sa kaya pa na mga ngol. Ini pangatitir ka. Ini pangananap ka. Ini sirit ka. Kaya pa ni mo ang ngol. Miyakay ka. Ada po naman apa subakayan ng pakada. Subhanallah. May masasiyan sa unong ka. Mapot ya dinis. Asun yung pinakabarato. Isim di ko Amerikana. Isim di ko barong ka. Gini ang sukta mo ka pera sa asayan ka. Damaran soran. Damaran ti anuman. La ilaha illallah. Andi sukta mo ka piyan mo ka. Subhanallah. Dito yung sa mga los na ad na bayukiran. Sila na nainaong. Amay ka man dutin o kumiro wa kulupaan na sutang karuban sa nalig na kapanarigan. Ayaw po tamo na sa gadera nung yan ay 3 pisono na palimang kapan. Magaong bukong las. Ayaw po mansa na ayaw na dutunganay na sa gadera nung yan. Ipundulog sa niyan o liyaw kuturta. Pasudan tanyan sa marinang bayo-bayo. O yan. Magandulgo sa walay. Di kami sa mga gaganatan ko kumur. Di na kasino taang panandigan na kilalan na sentikan ginawa. Diba yun? So lulot. Ay pinakamandis ka kung mga lulot ka na si Karumanga. So mga wataka, si Pagaringka. So mga sisipil ka. Ando siran. Amay kung matay ka. Nasa lagi, pumura kong kairan. Pumura kong kairan. So mga wataka. Si Karumanga na pumura kong kairan. Si Kuya Manan yan na masa kalalantangan ra. Ano pinigirawan? Dataw na may si Mayor. Malalantang sa isagira na basihan di kekala. Basihan di sisandag. Wa la ilaha illallah. Ano pinigirawan na pinigirawan ito? Ano nga panutudrang? Dahil ko tahu na benar. Wata na tiginali. Kain nung yan lang yan. Dami naman. Kain na yung pagalian. Ay hindi mo makaw masing pagalian. Atong palikutarangin na gumiro supaya wataan na babe! Sa kamuman nila na yun ay puniro kasing pagalita. Eh, namin ba yung tinitipin? Ginantigin na datare. Suwa ko man yan sa dalo. Nadawin mga sa mabibigyan kay siya. Pagalitan. La ilaha illallah. Yawan na to. Ano sa dulot? Gula ako ngayon ako dyan sa alungan. Bugawi, talugawi. Bubuni ka na umiya si Maang na buat talugawi na pinggo. Namin si Mayo. Ya sudah ujungnya besar mana bro. Tapi yang mana bro kasar kabel saluan. Ay betul yung may lo mau dua mata. Dah. Itu sululot. La ilaha illallah. Itu sululot. Ini dugaan yang mau kamu. Orang yang napal dulu siawalay. Kali masa mo ba kanino nung siya ko ta kumurka. Ilan naman ang utam niya tayo ila miya ay siawalay. Miya ay siawalay.
Kaya di dia tu. Ada tiga ni kami yang nak tu masane ni tai. Nanti kapag wala susi ni tiga tutu dia ngaji karo mama. Tutu dia ngaji awak ay. Tiga ni cuma gue tahu cuma muda. Pak tu dia ni wali disiram. Jangan tinggi nak cari tahu luar. Mungkin kami muka kita nak beri minggu tak dia kesal ni. Faham makam benda-benda ni tahu gitu kok makam benda tahu. Dia ni atas. Asal ni sembang nak tengok-tengok orang ni. Amang tahu, amang nak kalau sebel-bel. Ada ni orang nak beranau ya. Syaitan. Weh. Mana? Ati pikir apa ni? Kita nak biar terjadi lebih. Tapi yang kau mahu, nama sekarang nak kasihan. Kita nak biar terjadi lebih. Dalam ini ayat tujuan nama kata. Tapi yang sama apa ya? Kita awak ayat di dia. Ulun nak suara ulai. Acik ubi dia lima kantil. Tak tahu betul. Ayah kamu betul orang nak niat tiba di rumah ni. Tu nak ni. Mai kalau nak mau mesti. Ada belum? Ini mesti apa nak tahu? Ini tak tahu siapa orang. Berarti dia betul. Ada nak fikir dia nak apa fikir. Ada masa tahu. Kisah ni saya dah mana. Ni apa tu ida di dunia tu. Ayo mak ada nak umbu bisa oleh yang lipat dia. Ya ilaha illallah. Pengen apa tu? Kalau sebel-bel. La haula wala quwwata illa billah. Nah itu dah kami yang mata lu masa umbu tu. Ndak itu sudah tu. Tapi yo. Wayang meuna na subai. Bata kami opat na subai ya. Tapi yo usah ngambil ya mga ada tu ya. Nah kepaya matul. Ada apa-apa buli. Nami yang tak lagi. Nanti pergi dari neraka. Dah apa nama tadi? Nami yang ratu menjaratin sikit. La ilaha illallah. Apa mga di peratin juga. Antara di pada peratin juga so. Wala utwer firman. Ni kawin. Nah kaya. Ika kawin nak sampai rumah. Tidak ada firman. La ilaha illallah. Naipan na ba tayo niya ang masadawal yan? Mga matay! Mamapitan na pa ako mas suminyo! Iya ba? Apa lagi ramah musuh syariah ini benar ya? Benar ya? La ilaha illallah. Iya ba tayo? Benar ya? Napiraw lang! Nasiwa niya piraw lang na kung hindi ako mamata na mga matay. Di nga tulad niyo minyo, papremi saya. Nasulni yung pasin sa kwarto. Iwan na nabi. Dito na, pagod naman ako niya. Ito ito. Isabihin din. Pag-isabihin niya. Nasimong pipirolan sa lanon. Sa lawa puprasya ko terakhiran. Sa lawa di mamagindeg-indeg ko ay mana niya nakantiran kati anak pisan. Subhanallah. Gitu sumangalok sa tiran na panalikudan. Kau ni tak arwah, pati arwah, panalikudan kadang. La ilaha illallah. Adi, ini apa dia? Kita sudah. Nak tapi yang unawai mana ni una? Nah mana ni nak tu mana sudah tu? Nana mui ayat dia lupa apa nama Quran dia baik. Ada pernah yang kami sebisarian, kakak pernah tu peninggipan. Tidak berarti. Nah ada benar hilang sian, ada benar fortune dia, ada benar montir dia. Macam wala ada apa-apa dulu ni dah dia ditutup kat tu. Ibu dia tiga apa yang ini pangangatan. Pun dia apa lagi dia apa tanya montir kan. La ilaha illallah. Tidak berarti. Ke dia apa tan? Nabi Fir'aun nak ni apa ni? Penuh sama. Nah dia memang orang pernah syariahnya nama maritis. Tanggih aku. Ayo masuk tanggih. Minda kalau pernah. Minda kalau pernah. Dia nama maritis. Nama marisuri. Dan dia tu mana ni? Punya ustaz. Ni itu mana ni? Ni anak ustaz. Jangan pernah malam. Ustaz tak punya tiang lima. Malah tu ada dari dia. Dia betul. Ada pengasihan perangan.
Bagaimana dia pergi sa kwartuan? Bagaimana tak ada beroma siya dilan? Siya mayroon na beroma. Sana umnanan, may pusanan. Subhanallah. Miya kailang nasalakaw ang didray ko, trakyo. Nasalakaw ang ihi, ngagagag sa ikarumang ka. Anda sunod! Subhanallah. Ubilis ka na, pamakas ka na, maratayaman! Na di ka rin ipag-iyon siyang putakong La ilaha illallah. Na sa mga igaganataka, mga luluto ka sa dunia, na isla, hindi ka nila! Awuliin mo kami tayo! Sumabot! Kaya ninisip na nawila kang kiran! La ilaha illallah. Anda suranong nagagaw. Di dapat yun? Ayaw pau amal na ditanya ganatan kaya kang bersemangat. Amal mo dia mapaya. Ibig sa kanatu wallah. Kayo nubod na isuman isa katanwa. Nabod hindi ginawa isuman isa. Ito na yung may itanwa. Ada tayo bawa. Nubod hindi ginawa isuman isa. Ipu na kanin kong pamilya. Sa kanwa ke rumah ini. Na ipu ni man ko. Na anto na iniba na walang anakan mo isa dudu random kapadi. Ay pun manar mare mapi awan na lupa yan. Anna karumania. Anna ubina pa yan. Na pun mapi ya. Lagi mo ka pa mana labing sira na. Ito man ali subo ni Islam. Oh. Ay pun mapi na anna sinaro do iyo. Kaya wala dum na kito na nga yung karano karumania na makatatarik siya. Kami wag na ba asik sumara na sila sa ngayon. Nawayangaran ni karuman na si Bashir na pakatatak sige si Bashir. Bashir! Nagiging na ako na belum po Bashir ito tuloy no kasi Bashir ko. Bashir! Ino ang pwede na ito eh. Subhanallah. Akin dapat na ito ba ito? Ano mga sedan doon? Ay dapat na sabi mo mo naman. Niya apa sa pasay kapag Islanting. Wait. Niya happy ang aran si Musa. Jadi dia begitu si Musa, si Moses. Niya happy ang aran si Imran, anak si Imran di dunia ni karumannya kasih mereka. Anda mana nak atas ini siapa yo? Siapa mereka? Subhanallah. Oh mana dia? La ilaha illallah. Nasi Muhammad dia happy ang aran, apa bentuk ngaran? Muhammad. Kamu bentuk bentuk ngaran. Nadi kami Islam dia lagi nak ketemu itu nasi Muhammad kasih mau nari mau. Mami dia kan? La ilaha illallah. Macam lagi. Nah itu bataskan bagi rumah yang anda sini dulu dia. Pas mau juga nak rumah dia nak, cuma juga rumah dia. Sisa berangan versi. Ini mana? Oh, nah nama anda sini dulu. Kayu tiga kali mana? Kayu minum ya. Benar dia api nak untuk sini dulu mapia. Nah aku nak mapia sini dulu. Nah so kasih dulu the expired. Apa yang kasih dulu? Ada mana expired? Nah aku dah the expired na sini dulu. Nah so sini dulu berana. Udinya besar. Berat dah Habibi dapat itu. Habibi. Hah? Siapa era na musik ina cuma ada sebut di nama juga besi Muhammad dari talon ya si Muhammad kenapa berdua Muhammad dengan Muhammad ui ani nama ada kan siapa era si ina era ini kata emang ada usaha lain kita madiran siapa era si ina era oh nah apa yang sila dunia lo dia belum sana. Nah dia tak explain yang kami akan pipi akan pintu tahu. Ama ini yang kami pipi. Nah punya isi dari dia, lagi naya berhubungan kasih dari dia. Mengajar dia, nak rumah mai dah. Dia betul nanti tinggal pulang ni. Siapa nak dapat rumah ini? Oh, kami ada lagi punya satu ni. Oh, dia apa? Explain. Nah, ini saya nak punya nama kita untuk masalah. Oh. Tinggal ni atas saja pun saya. Nah, siapa pun yang pilih Marawi. Bagaimana yang mana Marawi, letak Marawi. Subhanallah. Nah, that's an experience. Kalau nama ini, darling, nanti lagi kalau saya tahu ya. Nama experience mau.
ada dia lembut ni pun. Nabi tengah pernah mengajar ni. Main lembut, matang wala punya anda masih ada ni pun ni nak main lembut. Matang wala kita dalam dunia. Subhanallah. Oi. Apa yang amalok sa tingin na? Ini apa ni? Yang anan. Dapat maka ama iran ini kan? Nabi kata macam, nawati dia nama sakit apa teh yang ina. Jadi mga ina tawagin nila na ama iran ini iran. Na ano maano mo na tinapubili niya mga lok sa ina o. Forever. Hindi mo siya tawalang forever. La ilaha illallah. Dapat gimana? Oh. Ayaw mana untuk? Naipo ni man to. Na kailangan na sa ano sa rumah. Naligaw ni makasih pula aral ng nagagaw. Dapat yun. Ay mana dapat na miyaw masih ka rumah ka. Miyaw masih ka rumah ka. Minggil mo. Gusto lagi rong yan. Sa kiyari lagi yan. Kaya nang pagyan. Nakataon na na FTP yan. Nagpapaya. Kumakaan tuloy di ba? Mautulungan na pag-inom sa kape. Mayawan ni Tim. Na hindi kayo ako siya mag-inumaw. Magano siya. Natin ba nakadya kape? Nani ka pa ni kaya na ama ilan. Ba apa? Pag-inom sa kape. Nabuli siya rin mamakailan. Nabuli na matatanong. Sa hindi kita kagibo. Subhanallah. Napira naman. Agi mo tam. Kau tu macam lamis satu tu. Ketemu pula nak. Agi mo pun nak yatim. Paman namanya tangan. Nanau. Agi gila ano na maka Ismail pun. Nabi tak kapi dia mula sa kapi. Nabi tak hanya kata dia na. La ilaha illallah. Napikiraw ka pa na, oh, amay rin! Kaya, ito na, kaya ulan! Ay, tayo din na! Gitu siya, wala mo dito. Yung ulan, pati mo, sa mga ulan ako. Ito na, kaya sabaw sa iyo kung takapian kau niya datang. Ito ba ito? Naibad sa kada kung Allah, kau mati nga! Masusukat na kasi karumang ka na niya kasurga ka. Allahu Akbar. So kung nagisubay, amiyat tayo! Na masusukaton si karuman yan natando ito sa kaya pakasurga yan pakapumimiliin wallah kaya maanan yan na anto na iniba na pamintuan ko surga la ilaha illallah ila berarti mga boy ha? Hindi mo tami akapan yan si karuman amin sinusya nga ayo ato na iniba ngirong yan pag yan nakaating yan suwating na di mo nakapulin siya andi su trapo siya andi su anak lubutuan niya katabo andi su trapo siya ayo ano na masunado Pumili niya ako yung palukawan. Masih nasa sinar natin ka. Nakakikaya yan. Aduh, hindi na may guna. Namya kailero. Lagi na pumili niya ako. Hindi nga taon. Lagi di pa kasurga ka. Kami alin ni man-tuman. Kaya ikaya. Nasuipa ka na rakat. Nasuipa ka surga na. Kaya sa kaya. Kaya buta ni man-tuman. Tiyan ng warti supang inamauban siya. Naging dunok karya na sukas sige yung agama. Miyari mo so kaya. Kapig so kabubay na. La hawla wa la quwwata illa billah. Ini apa dia? Ini begini saya mau parang. Ini era dengan media so parang. Tengok kata apa kau tidak bicara. La ilaha illallah. Nah, saat tanah umum ada tu. Kami pun jadi ke mana pun jadi. Nah, siapa macam kami pergi kuan ni? Sasaran ni kan? Ni kenapa? Sekarang ni macam tanah umum ada tu. Nah, kita ada apa? Nah, ayam mana? Ayam mana ni laladi yang tanu kudwatan Rasulullah kita Muhammad alaihi salam. Na Rasulullah na ayam yang penting. Na ikira askannya na des ko mga sahabinya. Des ko sampayan. Kasi siya sunda walay na ayam pasban sa sunda walay. Ati ang mga siya. Ayam pasban sa sunda walay. Sa kanya ni maatipin sa sunda. Sa kanya ni luan. Uy. Pugugupan yan. Sekali yan, ulwa na gelbog sa sunda walay. Naman mo dapat madali sa katarong na kugubatan sa mga dirugubatan mo. Ali, kaya nga si karumang ka, ayaw mana niya, nanto na hindi ba na tunjuki ang pita, namutog siya yung uta, ato na hindi ba na ada pa niya palangyo ini, tama siya sumidupaan mo, na ada pa niya. Nasa ka na ba, sa salud na ka, pinapag-isa ka na, baka niya kalito. Yan ata yung lubuyo, napag-rumang ka. Ano tingin ni KPT na may ulong siya mga waiting sila yang utun. Na may aming masakit ulat yan na tingin na kun. Apa yang sabar na iibitan. La ilaha. Di ba tahu? Na mga amin na si karong mga awan. Mararas kay sa mga
aking anak utara pumipian. Natigaan na naumin yan, andi supin naman kanya, apa na makangura ka? Ito ba ka? Na ibig na ka-api at isa ka baril. Isa ka, pira ka pa lang nila pumipian. Na mga pag-dapakan ni Karo mga di ka rin manguso, di na sa kayo pa naman ka. Napupaka ginawa ka pa na umilyan. Pagkita na pinakagulin eh, tunok to. Saka ka anak ko pa na. Begitu rin, namanya pa sa itong pira ka pa lang nila, pipian. Ito ba ka? Nakaya. Subhanallah. Mau beri kau nak? Kenapa nangis hati macam dia? Kami mana pun. Dia mau bumi. Ayo kita nak tapi yang nak kita nak kerja nak berian bukti kalau mana nak. Oh, dia mau bumi esok beri. Dia kita punya ada dua malu. Tapi kita orang awak nama awak tu. Saya masih bingung nak punya atu adisam. Dia kira ni orang asalnya longcak. Ayah pani ninja, ayah pau bersih tabun, ayah pana nagum, ayah pana pamangalingge. Ah, subhanallah. Subhanallah, sila naman ina baru din boyo ko. Tidak pasti. Nama dia kalau mengira nak buat itabi yang sama apa apa so apa dah hasil dia macam mungkin ada di sana. Ai ni kata ini. Mata kita tinggi balik. Ada yang sama kala semua, ada lagi mana abuk man. Subhanallah. Ada pun kita orang pun ni lama cerita nama pemawat. Tadi ke pakai bersuluh stand. Nah, ayam mana ni? Sila di beluin tanu mga tarumitan mga batatan. Sila di palilitan tanu. Ikapakai. Ini man suama suina. Mia kapia di naweran sakia panalanga. Na mia kamnimbo ta panega. Ah, la ilaha illallah. Kenapa lu emang memadu tu na diun pagilitan ko tana? Di ay ginawa ada semua na may nasi kajawa layo. Mamunta. Ayah palitan dia lah buat. Ada ada hutbah di sini. Ini sini gila ada hutbah ini siapa gila ada hutbah ayah apa? Perintah. Ayah mau mias. Nak tamu cakap apa? Ini nak palitan dulu. Allahu Akbar. Ini gini dulu. Pokoknya ini jangan. Nah ira sudah tu. Melagi sudah tu bagi. Nama pe ulah si karumanian. Nama tak Allah. Mata itu si karumanian. Na wala tadi rum kerja bisa sikam ni macam ni wah saya kalau buat ini rum kerja bisa sikam ni nak kaya batai lagi kata dia genusan macam woi pada genusan yang tak ada sampai kita pamitan lagi asal jangan bisa kami tengah nak kami dia kenu wah nah iya apa yang parai Allahu Akbar. Nama tak ada wala alam nadir kan kena pisan sekarang. Pemana di? Mana nak apa sakit dia? Apa pemana dia akan kasih dia. Nah, sama dulu. Nah, antu nak ini katanya ini apa tu pengenalan mana? Ayo tadi nak sampai di mana? Oh, akhirnya ada tanya mata anak. Dia milih kalau jalakannya wala. Wala kini cuma masak, kini cuma tadi. Kini cuma tadi. Nah, dia kerja tidak kuat. Kita nak anak kami itu udah lari. Lagi kali saya tiga pembang histori, amal ini ni tiga bertiga anak saya punah ni, dia cuma yang Nah, iya, mama beli yang sama orang, dia pergi kalau punya belum ciru, kalau nak beli punya bungkulu, apa kali kalau punya awal belum ciru. Nah, mana lagi tu? Important saya, nama Isa. Nah, sebagai isu, mama nak panggil dia, abang dinawai. InsyaAllah. Oh ya, mata kepada tu Allah. Kau udikan barang gegana tak aku kemana? Siapa patai nasi sudah tu, apa sih orang yang ni dari mana tadi sudah Malaysia. Aina dah lagi nama rawi. Jadi, pilih kamu bertahan sama rawi. Oh ay, nah sebagai betul malah ni miat di udah miat pengguna tak ada tapi mana dalam apa ini? Nah, miat pengguna tak ada apa patai? Akal yang dia. Gitu siapa? Awalnya ada makan benda tak? Akhir baik. Sakau yang bim nak apa patay na makan tili benda kan? Dan yang tak mampu tutungan ya. Na ayah mana ni? Na antum na iba. Na punggula-ula ng manisa. Na pangabugir niya. Agi ang kuta pa ma. Na mana niya. Na niya bikin ginawa yung dia. Okay. So kan masisiringan mo okay. Dan man ay kada kal. O sa kanwa siya kawalan niya lubat rakan. Saan mo sisiringan mo? Ay kadang lang yan ba talagang sisiringan mo?
Lagi nuto dengan mga pumagila. Aman sa lima katindig suka po Allah. Allahu Akbar. Na umanisa nakagi ito pula mintan sa kaya kapumataytan. Kapitaitan dataran niya pagalitan natin ng Allah. Umay, hindi man natin pagamarin nasa katanong man. Isaratan mo maninig mo di man to. Hindi man ikikriya. Ubal ka po nga sa sigiraw katiyari mo Allah. Tiyari mo Allah. Umay, ino ko na rin po tayo siya dito. Tiyaro na rin makanaw. Ay, mo na rin nakapakatulong na piligin man eh. Piligin. Ay, mo na nakapakatulong na ano mo akul mo. So kapakatulong na pagaling mo kapatay. Ay, kada ka lang niya katulong na rin makanaw. Kasi niya kanaw kukubo. Allahu Akbar. Ha? Na importante na apya panmiyak ang gagal atas umanisa na mapi at itulan. Mapi at itulan. Ha? Inao. Kaso parang ay mapi ang parang ay marata nam lagi din. O ay parang ay ka na marata na apya niya tayo na di bulang kutap karagin. Parang ay enggak marata. Datang mambuto parang ay mapi. Apya niya tayo kapan? Na di mo. Agi ang kuto ay mana niyan na parang ay enggak mapi. Dito ay mana na ito na iniwan ako. Asama rin naman mula-ula. Ibarat yan naman, wala naman yung mula-ula sino. Dahil matiro mga tao na ulag imatay siya. Iyo, kawiyag-wiyag naman. Niya pasadari ko yan. Ang imapi ula-ula. Allahu Akbar. Puperatian. Ha? Nakuha naman niya na kalabaw. Na tinawaki uda. Ano na iniwan na ada matay siya. Iyo, benda perati mana kalabaw niya da. Wah, hanggang ito. Nakayo maratang parangay. Dahil hindi naman. Ito ba ito? Ha? Dikit mo. Na umanisa. Na ayaw mga anak, preparadutan mo, kaya kapumataytan mo. Sa ayaw, preparadutan mo. O ay kakagis mo kapatay. Nalitan ko palawin, kapatan mo kabala. Na ayaw yung balatan mo kapatay. Na panganayron na sibat wallah. Ikalbuan, para kayo mapya. Miya isa, na miya kaw maamamang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na tingin na yung Rasulullah, ayun nasa kayon. Ang taon ko mga tao, pinakamapyagilan. Na ayaw isumbugo nabi. Na tingin, aanto na ba na ayaw pinakamapyagilan. Naswali sukil brumurian. Mantala umurupo wa asuna amalo. Sukil brumurian na bupakapya-pya so parang niya. Ayaw bupamangnitan ko Allah. Na bupakapya sumurtan o sino mapya. Ayaw bupakapya mambuso parang itan. Kau puna ya. Ayaw mga naniyan na kaurayin ko ka na marata. Na miya siwala ko yung buto ayaw mga naniyan na kiawat ko surga. Na kiapakaralisi ko ayaw mga naniyan na narakadyahan. Allah Allah. Ini apa dia? InsyaAllah. Berapa? Ipuni man po. Sekarang posisi dengan doa. Nah yang mana niya napakabot na sukang ginaway sa kanyang pamilya. O ay naman ay gue ni na tanto kung kumapia suya pagitaw mga lokstano. Di siya makapitindra doa. Isa akakanilan. Ayaw mga nailaman ng tawan. Yung tarong nakapisya na sumakaw maro sa basa ataw niya ang tasabay na barangay. Ngayon, nagito ba raw man siya sa paliyan? Baru juga ito pili. Subhanallah. Iman so, na isa kawalan. Na ayaw mo, literal na playboy. Dali nagatawa naman siya sa lino paliyan. Kakagin, pagmaaman. Ang mamandi na niya, pagpunto niya na siya pinamay ka. Ina to, na ayaw mo may layo. Sundalihan. Subhanallah. Na ayaw mo. Yan sa taliyan. Ada tanong per mamatay na ginagawa. Nasi. Ayaw ano niyan. Now, tarpi-tarpi na mo sa sukda na sa ambil mamara. Dah haula wala quwwata illa billah. Nah, ayaw panablaran tanong. Nasi tanong kapan tadi kapatay ko masusuat tanong. Wallah, diyan nga dunia amatan. Adit tamaraw ganatan na maraw tatani pudan tanan dumanena tangli mukadlan. Ina baru tansulan. Naman doon daraan kami perang supreme punan bawo susana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.